Otišla sam iz Violetine kuće, Pablo. Opet Anđi. Dobro, u redu, a kad si me pitao što se događa kod mene... Prosti. Reci mi. Ne, neću ti reći. Reci mi. Neću ti reći, ne želim razgovarati s tobom. Pričaj da čujem. Dobro, zato što nemam zašto ostati u toj kući. Stvar je u tome da me Violeta ne treba. Slušaj, Anđi, ja razumijem da ti je teško otići iz te kuće. Ali otići iz Hermanove kuće je najbolje što možeš učiniti. A Violetu nećeš izgubiti, ti si joj teta. I tvoj život nije tamo, Anđi. Da, to je istina. Moram biti puno jača. Da, moraš. Puno jača. Puno jača, to želim čuti. To želim čuti. I think it's all worth a try. But if you fall in love, he might make you... Je li to on? Pablo, prepao si me. Što? Ko? Gdje? Poruke. Kakva poruka? Od koga? Je li to Herman? A ne, zašto bi bio Herman? Ne. A zašto mi lažeš, Anđi? Ja ne shvaćam zašto mi lažeš. Lažem ti zato što ne želim slušati tvoje prodike. Zbilja, brinem se za tebe, želim ti najbolje, ali ti ne želiš prodike. Što ćeš sad? Ništa neću učiniti. Znam da ne bi trebala biti tamo. To nije dobro ni za koga. To je odlično. Puno si jača nego što misliš. Nemoj to nikada zaboraviti. Ja sam jača nego što mislim? Da, gospođice, tako je. Tako je.